Dobro je bilo zamišljeno. Vratnica 27-22, ne predaju se Slovenci. Vujović traži gol, oj dobio ga je. Možda jedan time-out. Ušli smo u jednu fazu kada možda treba predah. 23-27. Prepolovljena je naša prednost i Babić traži time-out. Daju nam gol nakon 3 sekunde. Pa napravi faul, igra i stane na Pivotmena. Nije gotova utakmica. Nije gotova utakmica, ne bacaj tamo lopte bez veze. Ajde. U redu, slušaj me. Znači, sad mora da izgine 10 zadnjih minuta, dajte sve u životu. Kao da je kraj. Cindrić se nabijan on. Za koji pomage, ne mora sam svojemu dok... Ajde, gremo, kdo vas magu? Livo i desno. Još 2 minuta moraš riješiti igru. Ne žuri napad i moramo se vratiti. Dečki, ne gotovo! Namirisali su Slovenci šansu. Vujović drži govor kao da je pitanje života ovdje za njegove igrače. Traži sve da daju što mogu dati. Imamo sve u svojim rukama. Idemo na zadnjih 10 minuta utakmice. 4 razlike je, ali primaknuli su se Slovenci jer smo imali 8 u jednom trenutku. Samo da izdržimo fizički. Mislim da je ovo malo pad fizički. Malo, kažem, u ovoj fazi igre je Cindrić previše solirao. Treba nam igra ona iz prvog poluvremena. Brza lopta, dobra križanja i bit će sve u redu. Amić, Duvnjak, moramo ubrzati protok, prijeti nam podignuta ruka. Duvnjak je pod prekršajem. Ono što je dobro je da vrijeme ide, da je 9 metara. U prvom poluvremenu smo igrali akcije, sve je bilo dogovoreno. Sad igramo, a ovo neće proći. Ali Duvnjak je uzeo loptu. To je lopta za Hrvatsku, prekršena Duvnjaku. Dobro je, spasili smo se pasiva jer je to obrana bila vratara, to je zaustavio Urban Lesjak. Morao je Duvnjak uzeti ovaj šut, koliko god je to teško moglo ući, morao je jer bi nam oduzeli loptu Španjolci. Malo sreće za nas, ali dramatično nam treba jedan gol u ovim trenucima. Treba nam brža igra, treba nam brža lopta, protok lopte, ono što smo igrali u prvom poluvremenu. Zlaja u drugom poluvremenu manje ulazi na drugog Pivotmena. Ovo je 2 minute, ajde, sreće. Dobro je. Barem nešto. Kontrac je isprovocirao 2 minute. Ostao je ležati ovdje kapetan Slovenije Vit Kaftičnik. Ali ide drugi igrač na klupu, to je Borut Mačkovšek. Isključenje je za njega. Trebamo vidjeti tamo Duvnjaka koji se naslonio na reklamu i kao da mu nije dobro. Umorni smo i to je vjerovatno jedan od razloga ovog pada u igri, jer nemojmo zaboraviti sinoć smo u ovo vrijeme igrali utakmicu. I to kakvu utakmicu, ali sada se moramo usredotočiti na ovo, moramo napraviti neki višak. Duvnjak, Cindrić je sam. Cindrić, vrlo važan pogodak, 28-23. Slovenci igraju sa 6 igrača, mijenjat će gol, nemaju vratara i ajde sad da završimo tu priču sa Pivotmenom, da ga zatvore Gojun i Musa, pa nek šutiraju izvana. Ali sada nije Pivotmen Blaž Blagotinšek koji nam se nazabijao, nego je tu opet Gaber, Bezjak na krilo, dobar kut, Stevanović ne može zaustaviti. Veliki kut. Darko Cingesar, ne predaje se Slovenija. Sad igraju bolje, ovo im je možda najbolji period igre, igraju brzo, igraju, rješavaju se lopte, svjesni su da ne idu, da ne mogu proštati našu obranu i ne idu uopće na šut izvana. Zato su opasni. Ajmo Zlajo! Tako je Zlajo! Horvat, čovjek kojem je ove protekle noći bilo vjerojatno najteže od svih. Rekao je da će odigrati utakmicu života. I igraju, 4 od 4 je njegova realizacija.
29-24, Horvat nam donosi 5 razlike. To neće proći. Dobro je, to je natjerana Slovenija na jedan šut iz kojeg teško mogu proći. Vrijeme je zaustavljeno, briše se podloga, preuzima odgovornost Bezjak. Imamo 22 sekunde igrača više. Moramo biti koncentrirani na neki pas na pivotmena ili možda neki višak i možda šansa da Stivi postigne gol. Grebenc, Kaftičnik, Bezjak, Gojun ide fino na njega, zaustavljen je Gojun, gledaju Slovenci na semafor, mogu li dočekati svog isključenog igrača, Bezjak, Kaftičnik, Bezjak i to će biti sedmerac. Probio se ipak ovdje Marko Bezjak, 30-godišnjak iz njemačkog Magdeburga i uspio je iznuditi opet sedmerac. Ide još jednome, Pešić će probati to zaustaviti. Pešić je sinoć zaustavio jedan sedmerac, a da vidimo Blaža Janca. Prvi put večeras Blaž Janc mijenjaju izvođača Slovenci. Dobro je Slovenija odigrala ovo period sa igračem manje. Bili su strpljivi, čekali su igrača da budu kompletni. Kad su bili kompletni, napravili, Bezjak je odigrao sam jednu fintu, prošao na 6 metara, ali dalje imamo 4 razlike. Vrijeme nam sporo ide u ovim trenucima, tako nam se čini. 7 minuta do kraja, 4 razlike. Šebetić. Ovo je bio ulazak Štrleka na drugog pivotmena, međutim Šeba je otišao previše prema sredini. Ako mu je Štrlek tu, onda treba ići na Cingersara koji je najmanji igrač i gdje mu Štrlek blokira. Ovdje na ovu stranu, na široku, a ne tamo na sredinu gdje su njihova dva najveća. Sad ide Zlaja sa druge strane na ulaz i lopta je došla do Duleta, ali... Cindrić, težak pas, bacio se Duvnjak i čija je lopta? Lopta je za Sloveniju, kažu suci. Izgubili smo loptu i ide Slovenija. Dule se ne može vratiti. Grebenc, gol. Dule se ne može vratiti. Duvnjak ostao bez snage, Kaftičnik je ovdje nastradao, 26-29. Slovenija se prišuljala na samo 3 pogotka zaostatka. Ništa nije gotovo u Bersiju. Ono što nam je bilo najjače u prvom poluvremenu, protok lopte, raznovrsna igra, odlična taktička priprema napada, sad nemamo. Ponovo isto, Zlaja Horvat ulazi na drugog pivotmena i bilo bi bolje da u tom slučaju lopta ide do Duvnjaka i da Duvnjak ide u akciju, a ne Cindrić sa sredine. Jako teško prolazi, a u ostalom pokušali smo 6 puta, nismo uspjeli. Treba lopta do Duvnjaka dalje. Kaftičnik se ozlijedio, pitanje je hoće li se vratiti, ali nama treba gol. Pošto poto nam ovdje treba pogodak. Istopila se velika hrvatska prednost i moramo se maksimalno uozbiljiti jer Slovenci osjećaju priliku. Opet Duvnjak maše rukama, ali ne igramo ono što je bilo dogovoreno. Cindrić, Šebetić, Duvnjak na crtu, kontrac je u zagrljaju. Ponovo odigrali smo jedan logičan napad, pokušao je Duvnjak odigrati. Samo da ne idemo 1 na 1 bez veze, previše. Idemo u novi napad, kontrac, treba nam pogodak, treba nam gol iz ove akcije, ruke su u zraku, Cindrić mora preuzimati odgovornost. Nemamo ideja, možemo li možda uzeti loptu? Možemo, ide kontrac, ali oduzeta nam je lopta, Bezjak ide u kontru za 2 razlike, ide šut. Ajmo Stivi! U krizi smo u napadu, ne možemo postići pogodak, igramo pogrešno, nemamo ideje. Babić reagira tako da uvodi 7. igrača.
Ne možemo, nažalost, bez drame. Slovenija se vratila potpuno u igru. Jučer smo imali 2 razlike protiv Norveške u zadnjih 5 minuta. Imamo i sad 2 razlike protiv Slovenije, ali nemamo igru, nemamo protok lopte, nemamo rješenje u napadu i ugrozili smo onu prednost koju smo stvarali cijelu utakmicu jer smo jako pali, nedopustivo pali u zadnjih 12-15 minuta ove utakmice. Opet nemamo ideje, opet trebamo... Cindrić, ruke su u zraku. Apsolutno smo stali igrati. Cindrić, Duvnjak mora uzeti šut, pao je nema Duvnjak. snage, Dule je pao, propao je. Ide vrijeme, Slovenci traže da nam se oduzme lopta. Duvnjak od bloka. To, ne kroz sredinu. Treba ovo zaustaviti, time out, treba da se smirimo malo, jer sad se utakmica lomi. Kasnije će biti prekasno. Dolenec, kakva akcija, Slovenci su unutra. I oni su u naletu. Slovenci su pojačali obranu, mi mašemo rukama, prestali smo igrati. Govor tijela nam nije onaj koji je bio u prvi 40 minuta. Totalno se utakmica okrenula. Ako ne postignemo sad pogodak, bit će frka. Evo time out. Dule u zamjeni. Dule u zamjeni. Ajmo ćeš. Šeba. Igramo 7. igrača. Slušaj mi dobro. Igramo 7. igrača. Povuci mu malo kad on napadne ovdje. Povuci malo ovoga igrača. I odigraj brz pas oko nogu 6 za 6, ali lakije možemo. Molim vas, samo budite mirni, nemoj da napravimo sad gluposti, sad se lomi utakmica. Ali moramo se obraniti. Hrvatska. Ajde. Idemo na rasplet još jedne drame u Bersiju. Da li će vidjeti Šeba da je Musa sam? Cijela dvorana protiv Hrvatske, ovaj neutralni dio. Horvat i Greda. Nema pogotka Zlatka Horvata. Moramo se vratiti, moramo napraviti faul, moramo zaustaviti ovo. Crna rupa ponovo. Ovo je probijanje možda. Nemamo obrane, nemamo ništa, glave su dole. I Slovenci su stigli nas. Opet kao juče. Govor tijela naše ekipe nije dobar. Francuzi koji su bili neutralni, koji su cijelo vrijeme kao u kazalištu gledali ovu utakmicu, sada su zdušno za Sloveniju i protiv Hrvatske. Sada se više ne čuje ni onaj poklič naš s tribina koji je bio dominantan. Cindrić, Mamić. Ovo je 2 minute možda. Bila je na ruci, ali sad se to neće svirati. To je kraj utakmice i koliko nismo dugo zabili gol. Cindrić. Mamić. Šebetić. Kako je Šeba? Šebetić Pa se za moramo brzo vratiti. 30-29. Ide odmah brzi centar. Bezjak, Dolenec za Janca. Ajmo jednu obranu. Ali višak je na krilu i novi gol. Pucamo u obrani. Slovenci su ubacili u 5. brzinu, igraju puno bolje. Minuta i pol do kraja. Šebetić. Ne znamo što radimo, bit će pasivni. Šebetić. Cindrić.
Cindrić, Mamić na krilo, Štrlek pod Ovo je prekršajem. sedmerac Ništa možda, nije ne. suđeno. Ništa nije suđeno. Slovenija ima napad za preokret i senzaciju ovdje. Ne pravimo više faule, oni rade šta hoće. Gol, Slovenija vodi 31-30, zadnja minuta. Ovo samo možemo mi napraviti. Svjestan sam da nemamo snage, da će biti problem, ali ovako stati odjednom u tako bitnoj utakmici je neshvatljivo. Horvat, Šebetić, tko će preuzeti odgovornost? Netko mora, nešto moramo smisliti. Ko, Šebetić. Duvnjak? Duvnjak, pod prekršajem je Duvnjak. Ali to znaju i oni. Imamo 20 sekundi da uzmemo produžetke. A ko od naših može izdržati igrat produžetke? Baš me zanima. Duvnjak, Šebetić, Musa je sam. Cindrić, Duvnjak, moramo nešto napraviti, 10 Musa je sekundi. sam. Musa je 6 metara sam. Nema više, imamo samo 7 sekundi do kraja. Nećemo valjda izgubiti 2 utakmice na dramu. Ne Dule, ne Dule. Gotovo je, sve je gotovo. Sve je gotovo, Slovenija je napravila senzaciju kakvu samo Hrvatska može nekome pokloniti i prirediti. To što smo danas izveli, to se ne pamti na ovakvim utakmicama. Nije mi jasan ovaj naš prestanak igre, ne pad igre, nego prestanak igre. Vodili smo, ljudi moji, 8 razlike. Igrali smo fenomenalno i onda smo počeli solirati. Stali smo igrat totalno. Razumijem da ima umora, razumijem da je to, da smo jučer imali utakmicu, ali ovako stati bez ideje, bez ičega i samo smo pustili smo utakmicu i ni obrane, ni napada, ništa. Zaslužena pobjeda Slovenaca, nema šta, igrali su do kraja, borili su se, imali su gotovu utakmicu, izvukli su se, ali ovo je naša tragedija. U 40. minuti je bilo 24-16, plus 8 za Hrvatsku. 2 minute, 5 minuta prije kraja još smo imali 2 razlike. Potonuli smo, potučeni smo, slomljeni smo drugu noć za redom na nevjerojatan način. Izgubili smo dobiveno, izgubili smo na način na koji samo mi to možemo napraviti i Slovencima smo poklonili prvu medalju u povijesti svjetskih prvenstava. Odjednom iz nekog razloga smo promijenili igru. Prvo polovrijeme koje smo igrali, rješavali smo se lopte, imali smo akcije, nadigravali smo se. Drugo polovrijeme od 40. minute smo počeli solirati. Cindrić ne može prolaziti stalno ovako. Izgubili smo igru, nismo imali ni lijevog ni desnog vanjskog i onda smo pali u tu neku rupu. Do sad je ovo bila rupa mala, ovo je bilo nevjerovatno. 20 minuta nas nigdje nije bilo. Šta je reći? Šteta. Ne znam zašto. Neko mora odgovoriti zašto. Utakmica u kojoj su Slovenci do 40. minute izgledali poput razbijene vojske, u kojoj je taktički potpuno nadigran bio Vujović, ali utakmica u kojoj smo nedopustivo propali u zadnjih 15 minuta i Slovenci su iskoristili poklonjeno i zavili nas u crno ovdje. Teška večer
A moram nešto reći sad na kraju. Ako smo rekli da 40 minuta, odnosno prvo poluvrijeme, da je Babić imao odgovore za sve, zadnjih 20 minuta nije imao odgovor za ništa. Veliko slovensko slavlje, šokirani hrvatski navijači u Bersiju, šokirani naši igrači. Teško je nešto pametno reći, možda je najbolje otići prema Zagrebu, a onda vidjeti uopće ima li netko raspoložen nešto za reći od naših rukometaša. Ostaćemo ipak u Bersiju, pričekat ćemo izjave. Idemo vidjeti može li Željko Babić objasniti što se dogodilo u završnih 15 minuta ove utakmice i kako su nas Slovenci nadigrali i nanijeli nam jedan od najtežih poraza u našoj rukometnoj povijesti. A ovo je jako težak poraz zato što smo 40 minuta izgledali fenomenalno i iz neobjašnjivog razloga 20 minuta nemamo odgovor. Još sam rekao tijekom prenosa da ne možemo igrati sa tom igrom 1 na 1 sa Cindrićem. Nismo uopće igrali onako kako smo igrali u prvom poluvremenu. Zašto? Ne razumijem zašto nešto što ti ide dobro, zašto staješ. Na ovom svjetskom prvenstvu nismo nikoga, što mi kažemo, rukometno ubili. Ako vodiš 6 razlike, ne igraš da izgubiš do kraja, da pobjediš 4, igraš da pobjediš 10. I mi iz nekog razloga na utakmicama koje smo imali, ni na jednoj utakmici nismo igrali do kraja 60 minuta. Stajali smo, prestali smo trčati, ne znam zašto. Da li smo se čuvali, nema razloga, ovo je mlada ekipa i mora imati snage. Iz nekog razloga nismo ubijali utakmicu i to smo pričali cijelo vrijeme. I sad nam se to vratilo ovdje, jer na 6 razlike ne čekaš, nije više rukomet, onaj rukomet koji sam ja igrao, da poslije toga igraš duge napade i čekaš da vrijeme prođe. Moraš igrati do kraja, ali zašto smo stali? Obožavamo ove dečke, volimo hrvatsku rukometnu reprezentaciju, uvijek smo uz nju, ali netko će ipak mora dati odgovor zašto smo Slovencima dopustili, zašto smo ovo dopustili, zašto smo im darovali pobjedu, zašto smo ispustili 8 razlike u zadnjih 20 minuta i ostali ne samo bez ičega, nego zašto smo 2 večeri za redom slomljeni, potučeni i tužni. Idemo na jednu reklamu pa ćemo se vratiti još u Bersi. Evo nas još za kraj slikom ovdje u Bersiju dok traje to slovensko slavlje. Bronca, prva u povijesti za Sloveniju na svjetskim prvenstvima, prva medalja. Što reći nakon svega? Ja sam mislio prije 2 godine kad se desilo ono čudo, kad je Vesprem izgubio od Kielca, koliko je to bilo, godinu dana, da 9 razlike i ispustio u zadnje 20 minuta, da se to više ne može ponoviti. Vidim da se može ponoviti, izgubili smo svaka čast, sve je to u redu, umor, ne smiješ izgubiti nikako 8 razlike i moraš naći neke odgovore. Ne znam, ovo je za mene najteži poraz. Završio sam rukometnu karijeru porazom od Slovenije u ledenoj dvorani i nismo otišli na olimpijadu u Sidnej, ali ovo mi je jedno 700 puta teže. To je to od nas, cijenjeni gledatelji. Hvala vam što ste bili uz nas za večeras. Sutra jasno i finale svjetskog prvenstva Francuska protiv Norveške. Moći ćete pratiti i tu utakmicu u izravnom prijenosu ako vam je do rukometa nakon svega. A ovdje Slovenija slavi brončanu medalju. Toliko za sad iz Bersija. Doviđenja.